Another Malakan Yamka na the other content by Rani Linguasme be a Kamalkan online TV channel and a Manduni Shankos Yamleano Rice Guasame and while a Shanga will bang one capai barrow, Ronkin Dangro, Ijandang Red Bucken. A report about a linga Bala Wargadana Shagor, a Kum South Sudan, Gor, a Kum Sudan. Do take a Kur Meladia to Teme. Come, South Sudan can a Kum Sudan. Kakui Rajadan Chalat. A kuma self came a yarded, may chicken ladone, a cana be a part of South Sudan. Mishala the kum Sudan and Odi, RBA, she part of South Sudan, Nika tired than a shower gun, a shaka tanga Guasidan. Banna more detail, Banaka dealing, cut this report, and honor. Major Amajid Guasimakanur online TV channel, don't get young and Yamkaji, Gorjan Jin, their channel, they just support, they subscribe, put in notification bell, they just twine, commission take a report, Misha Berida Chamala Shubegaji. Na me very important message ko men nang self kim ya di natin ariek ano kacha nang na akatik aling naman na tuwag man lero da gwasmane ray roche me te George no ne ABA jene disputed area gwad me te ke ter keje akume sa Sudan kene kum Sudan a South Sudan e dore a Sudani adore. Nating one cha Sharian, King Yadian Kelu Chanang Doram Shalkamo Abbey. Ko Abbey, a guadmatic one. But no writing a qualatin quantity Abbey, Meterka Gemma, King Muluka General part of South Sudan right now, Kajan Tamame. And I con diale Kuma South Sudan. Kuma South Sudan. Weke national election. Salpa kemi yadi gore jeno dare election dare ja win. Adoba den be kulu win ga jamo. Gore kirmi yadi gore be char bum. Ka doba dana be win yam kije. Ko mi kene char she election she je be win. Men yam and go salpa kemi yadi be be jadil include ko abe che te civil war ka gwasidan. Abe ngot ken kelo yal ka salpa kemi yadi. So kujamo Gosel became Yadido, there can include electoral constituencies, Kiwitan con tin. Be vote Kajan, Ron Kinadangro and Dangro Buckle to Container, Shanga Jandangro Kapai Wero, Gorjan or Degatin. Do not young enemy. I know we are be a part of South Sudan, take a 2 1 the Chaladane Kawasidan. So Name. Ka kor gwade da ne shiwe sha palpinya mat ko luka jeno dong der kor der tuokten sha go te ko kor mu de tuok den cha pele mat cha warga ne sha semi duno cha ngote ko ne cha yatmin cha kala don wena mo cha chu pele nonon leb ko mi na ko nyoko me be na de na ko nyoko me nyur ka tinde kwar wich kwar so Sudan kana kwar Sudan de ke nyur mi chi nyur yo de kan we out ko abi der tet kujedian ke der tet kujedian de kan ko le decide ke de kan ko le mek Kuma South Sudan Guasame Shukona no ne Ba be baji include Abi mi momecha pelewal Guasedan me Kuma kir ma yadit che wargana chara kamrar ka sha be jaji include ki electoral constituencies within contin be vote ki be chong ka kwin kware ron kin dangro jandangro du baken you can be can Latin. May you come Sudan to Canaan. You can disagree, strongly disagree. Kajan Rajadana Chalat kid decision dana shall make a self kim yadi didn't obey our baby include a telecan knowledge, kid tell Michigan and I can quid. So, Sherky right now, she could watch. A major kuma kirmi yadi Michigan work you can joke. Kachanga Dika Jomola Friday, the South Sudan Minister of Foreign Affairs and International Cooperation take a public statement which can release Kejom Michigan to Korejam. Jakan Kumu Sudan. Kobe Kakoka Mechi Sudan, Chicken Laducha de La Chuong, Chia Bay, Chicken Butter Kajan National Election Latka South Sudan. Ko Sudan Ladajeno Nene. I cannot be a charge of them, Martin, ko take a political status militant. Kumandang ro alkan ga kwide so kujamo cha de mat ka kuin kware
Can me cha be charge mat ko bela which kel ka written content be vote ke national election ka South Sudan, we mean that she self became a yadit che goes against previous agreement da na cha tan male cha tan karun te chi we me cha ya pin kan we dangro ni ke 2010 ke 2011 gwade da na be South Sudan be independent be ku je ko gwade dan me chi na agree te cha ya pin ne me dan me chin na me lat ke je no be South Sudan be independent be je kina chi ka vote so shu South Sudanese nitin wan shu go bodo no be South Sudan be chongoro da chu ya be shu ka chongoro din can vote can lad no big ba be ba jamat kujeme ko be ti ke kwakton wanted to tin to gorke borka ke akume Sudan ka borka ka bo akume South Sudan so kujemo me ji abe ba pankin tin when mi la dinka ngo community shu kan go ko bon go ne kine goro bene we ka South Sudan chu shwanga lo ka ngane alo ka jalap ke ka ji Sudan so anna mo che te disagreement mi to ko ne chu guch anete konte lat kana mono gwaye mi china mat ke kana guje no shi ka biya fado South Sudan ani ka te chu chayu palan gwasamo mi sha pelo then she can yoko benen one each and nation jek beneben but take agreement chata nga gwasidan chukum Sudan chela do ne ajene ka gwasidan che tegne to motichi vote bane ka during referendum ni goru janu South Sudan be chong karwada ne de toka tanat kika ne dial te kone te ka bi so right now kum South Sudan ne akene men ku ken abi include keje akene ataye dane shangot cha gor keje ko gui kenodi abi ne tin content bi future b realika ki bi la let ani kene te content ka bi mi chala ji abi ne de content la resident ki citizen tin ma tele ne chuon ko de ne look no bi ka South Sudan so kujemo ka part of South Sudan lemna na me abi te trade abi te ka liet and natural source me ki oil and and tin no ga ko no yala mo ko benefit ni Sudan so kujemo agwan mi mo goro ba ter right now right corner ko mo South Sudanese in ka be ka la no ne it never is enough chine bi chon ka jala ke Sudan what will happen ba ga jogo no ka shia bu we kel ka liet ko liet ajene nang na kilish right now bana nyoko na ka be mo ajene kwa la do di okay mi ji abi ji can decide no can chik bila part of South Sudan aka palga then chwa boy ko luko kor chukume South Sudan chunkar wa da chu bet chu pal amena mi chine kondi tere we mo chi can decide can no be part of South Sudan chikete mi chikala do di ka part of South Sudan but chaw luko kum mi roike ajalap ke Sudan kite ka Khartoum so right now there's a conflict come Sudan ke Khartoum kene Juba murai kona tema mu kwai ka kuje dana bo wetin na ti kana agree no bi kala part of South Sudan shi kum jolar no ti yan part of South Sudan for agreement e dana e chata nga gwate dan nyo do di tema ena be bala ba disputed but ko kor butokten ka bato ka kwinga ka kwisal ke mi yadi ko ajena be biga deal te kanwo biga deal te national election so question one why me be self ke mi yadi bangwana be bi yotina tema during election achi ma gwate dan me ngode tel election mi chanalat ngu kan galele ke 2018 2019 2024 why ngu kan elel ka jema me be do be yotina wala ma ngaje je no tire teten so na me chala annexation alakane which ko nge je no ne to tigre ko Sudan tigre ko it's not the right time ke South Sudan no be je demand la to but na tiken ke chongo de kala ro bene vote ko ke kume da la kume South Sudan but dor jenene men gor kone neti konti la jiabi de kala ro bene vote la ngane la South Sudanese liet bene baye milat ken mo liet ba dot no de kume Sudan de kan allow de kan jo we are in peace but no chik jiabi no no benke liet den pin especially ka time da ne announcement chamek kume South Sudan o cha include ka electoral constituencies written content vote can national election to lodin to tet can take mu gambo to ko kan bika nationality bika jek by the way la identity bika jek bika la ba la ne ba recognize and again abe ka karun dialte la ka gula mo ka yo self ke me yadi kep kan ga yo ko kume South Sudan
ko te gane ite mo chi idea chi kana no bi chongala ala Sudanese ki ala jalamne te ne ite mo loke kan ite kon kul raje temano ka kon sa Sudanese but wa da te din ka ngo community tina te ga tin mana jalamne ka jalam to kan ite ko la do chia chi ka yene te buwe ka sa Sudan ke chi we da che buwe ka sa Sudan rai wuje mo ngok din ka people ka tin kan te ka biyo ka kan ite kon gurgo jino de ga te sa Sudanese citizenship right now so gur kana longo no de queen kwa de jalat but mu ba cha mega tame akume self ke mi yadit beti be ko ken ba nyom no ngake ko right now shukume Sudan she can be respond again shit ke war gane ko mi sha action cha jalat akume dangro ci de ramme che war ga che jak no bene wuje me bene kan cha jugo no sha ba kan ci ramme che nyok bilar no bene deal kan what do you think will happen next na moyo ba kurbe lele be to ka border dun Sudan kene sa Sudan so bikira tambo ngolel be wi South Sudan belel be nyogo menanga jere kur so guess what who will suffer civilian just ke kwiliet andam tikabi benetin wan bigi chu benetin wan bigi liu re kuramo ke benefit of self kem yadit balelde baje kunyaka ke baje yurka man chala do official in kon ke self kem yadit jene akene nena akene tikabi etiken ke chuongo de ka participate ke national election and ballot ko can medan chi ka participate ba ke 2010 even right now they have the right to do that so ajana dana le roda and then me chana more alaka shi ador shi aneno shi abi ngane ken dial chi ga we wichar charu chaje block so naminyu the konodi there's a pattern that should be conflict there cut that border right kon kwiden wal so mishir kana me kuma Sudan shi ala do ne can the final status ke ta dan ba biye bata kaje charge be decide kuma South Sudan kashine be decide akon but bana nyur bu kon were ngon nyok yo mu ngoda ci go to and then bu waje mo bu shu wene bu shu dor dana cheme so mu nyodo di bu kan wi dang do bi kon nyu bi ka agree bara ina chetelo nyur na amrai kon so kana mashi shinetin kontila tin taka be a ciga we queen kware akane be future negotiation ba jager ka qui territory akane mo gori no bi abi ajanang tana nyur ken yam kon kum ndangro tana agree ka kel by the way agreement is very easy now they ka agree but agreement metire de take a liet take a petroleum take a oil mi gorketin be jelong ko ne da to kwen kake wo ko kwen to dien kan ne kon jalam ni be bejelong be so Sudan ni duwe de ne be ne nang yo kwa you no shia bunang biga ngeng what will happen next boom be chwakor so ba ngu na monte balari mi bej mi shigwa ngen kwa la gor no de medan sha wonin chaje to international community kala do wodi kana abi a shunkar wada ko jen be Sudan kana so Sudan be gunun kor ta Africa Union te tine ka gwasidan te United Nation te tine ka gwasidan kana ne tin wanta ko ken te la international organization te te karuntun wan te shom ke kuma Sudan kana kuma Sudan no de kan riga me de kan lat kamal de kan lat karwach ka duomi gwa mutela kor be debentin an rai wuji mi boni si peacekeeping force ne de kontila ji United Nation te la lok la ja tukke si ken ne ken bo si ken ngalen nang tin ka be ala deini ko cha goro bate kor beto cha na ka border ngwa mon ko bi kan civilian bi kan ko gang so right now we kon me a big issue she issue metot you know she issue metot she ka meto ko border dum Uganda kan South Sudan tama ka kaje keji gwada danan ter kume Uganda o take mirol to go de kan kan take widi take border gwada mo ko weekend te chia weekend wal but ko te so san take tin dan ja joja gwana wodi gur kuma Uganda wo bajanang to kum Uganda take market self ke mi yadit so right now to ko dangaro take tin tibitu ko gwasin be but international community cholkan kuma South Sudan wona ne gore jen wo bi alan jakamal cholkan kuma Sudan wona ne gore jen wo bi alat kamal ke kuma South Sudan nating one right now ne ko la do la jagwe ke ala observer gwech kinin kamana le rode akene ne
kene guano de na rach kamal de na rach bna nyur ko jen la solution la janu ga jam metere mu le ro ba di tuku ba tuk ka rach jen ba du tuku cha bu tuku kor so na me amle ro de chen na man kum so Sudan ko ro defend no yi abeti ken ga chuong chala do ka war gambe ko de cha tanya wa de dil gore jogdin ko we take a liet dum we mi tele da tam china de right de ngaje no tel mutu oktin but we take a liet take a oil so na mo agenda bu kor bi no ka gwasen be na me je report dan gore de nyaa yake so what do you think no abie mo be ben kwisa Sudan peacefully bana jugo no je no kwanan ke bu no be te kor muro da lat mini analyze ngum gujino de ro da ladan tam ke me bro ladan kam self ke mi yadit kana kwerdanan cap dar shalkamo be ki cap Sudan ko jandan to right now right ni deni kene deni so what will happen in the future ka kor gwaten be mu kana chaade lin ka jeno election is approaching kire janba woni am ka queen kware ka be buka vote ke kire wa right now ji Sudan no chwa be chwa include ke electoral constituencies. So what do you think will happen? Jeri podan go de nywa yekel ban yo jik eno kel ardo dien yatemar.